I da ste dobrodošli na moj kanal. Mi ćemo danas igrati Hungry Games. On ti je friend? Da. Daj mu nešto, alo. Daj mi ove patičice. Patičice mu daj. Neću sam goa. On će znao. Patičice. A bre, što je glupo kad treba da se otrava. What? Jag. A čekaj ga. Što se desilo? Pa mi je fair. A jadan ovaj dječki. Ne, tamo je to pobedio. Pa naravno kod je nešto glupo igra, jel da? A što se desilo? I ljudi, ipak nismo napravili novi kanal. Uzeli sam ljudi Golden Apple. Tevez. A, ne futbaler. Tevez. Gdje si Tevez i kako si spor. Da. Tevez. I glup. I withered. Šta se da čuo neku muziku? To je vruć tablet. What the heck? Ko nam je? Ne treba. It's withered. Ja sad nemam nešto. What? Dobro, ne pratite. Yes. What the fuck? Ljudi, ništa nema u kovčezima. Oh man! Blagoslovatre. No, ne mogu rast. Richard. Oh my god, lava nama. Pa šta se bre desi? Kao da smo teški pa tonemo u nešto. Možemo da imamo premium account. Sam misli. To bi bilo eksa. Pa mi snimali Minecraft Evolution. Minecraft. Ljudi, ladno mi nemamo sreće. Ljudi, ja neću puno da trče, baš mala arena, da. Da. Hed kad potoneš, gle sad. Ne da. Ne znam što tako toneš. Mi odavno nismo bili u vodi. Evo. Ajde bre, barem neki chest. Da nađemo da ima nešto. Please. Pa bre. Hoćemo hrane. Let's go, Fred. What's a hut? Ja idem gore. Wizards. Oh my god, this is chest. Where is the chest? Here, please. Please, nema hrana. Yes. Pa bre. Pa vidi, imaš 3 batatića si je potrošio. Nemoj pasti to jabuko. Nemoj jest. Imaš nazad jednu kućicu, šta već. Neku kuću, neku.
Deathmatch. Uzmi ovaj. Ma jebote. Oh my god, što ti je dao? Tako. Nemoj. Sve tako. Oni se timuju. Ne. Jep, timuju se. What the? Je, gledam što ima lik. Ljudi, ne, još nije pito bilo to. Ne, sam sad dva. Ha. Evo vidimo. Sad ostanem u centru. Sad pun gas. To sam brate kid. Malo ćemo sačekati. Jedan. Sad ostani tu. Je, pa brže. Hori ti na sljedeći. Nema, vidio sam tu nešto. What the fuck, ladno je ovo. This is a bug. A bug. What the fuck is this? Sad uzim, šutaj ga. Let's go everybody. What the fuck? Što je ovo bilo, ljudi? I don't know. Very don't know. Vidi sam na strašno. Ljudi, to bi bilo to za ovo. 7 minuta, nešto nismo radili, nismo ni... Ajde snimamo još. Damn. Tijem. Čekat ćemo. Ej, ljudi, evo ih neki. Cijena. Ti. Luka, kraj epizode je. Ćao. Tebe. Hakar. Piše hakar. Hakan. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ćao! Te. Prošao taj način da je sjećam da je